دربارê bûyera kuştina İsmaîl Heniyê serokê Hemasê bûyer çawa çêbû, çawa hat kuştin li Tehranê, çi encamên wê çi bin bersiva Îranê wê çi bi ev rewşa hanê di navbera İsraîl û Îranê rewşa rojhilata navîn ev mijarê han tev û li mijarên wilo biçekî cida ne. Ez têdî zêde naaxivim lê tiştê ez dixwazim derbarê vê meselehanê de ez bêjim ku gerek bibe îşaretekî baş, zengilekî baş, zengilê alarmê ji bo Cemîl Bayik ku cihê xwe wilo zêde wilo xweş neke li Tehranê, li cem Îranê. Roj wê bê ku yanî di qapanê de İsmaîl Heniye û Hemas ji PKK girîngtir ser gelek asteya. Çawa Tehran kerta İsmaîl Heniye şewitand û avêt wê roj wê bê dor were li ser Cemîl Bayik jî. Bere Cemîl Bayik heqwasa pişta xwe bi Îranê û bi Tehranê û bi rejîma Îranê pişta xwe wilo pir germ neke yanî. Ev tiştekî wilo mitxwest ez bêjim. A di dua girêdayî vê meselehanê ku îdî wilo hingî PKK dilê gelê Kurd êşandiye, hingî PKK civaka Kurd êşandiye, gelek kes li ser social medya nivisandibûn yanî îro dora İsmaîl Heniye bû kengî dora Cemîl Bayik. Heqê gelê Kurd heye ku bêjî bêj. Ku ji ber çi? Ji ber ku PKK di dîroka xwe de, di rojeva xwe de, di heta vê kêlîgahanê rewşa gelê Kurd hingî cinayet û tiştên nebaş kirî di heqê gelê Kurd de aqûbetekî wekî a İsmaîl Heniye gelek kesa, gelek Kurda û Kurdên welatxwarêz aqûbeta İsmaîl Heniye ji Cemîl Bayik re xwest. Baş e ev aqûbet bê neyê îro sibe ev mijarekî din e lê av jê balkêştir cînayetekî çêbû yanî ev niha em li gel İsmaîl Heniye bin nelgel wî bin û em nelgel wî ne û em li ez bixwe yanî ez li dijî Hemasê me û kiryarên Hemasê li Filistînê ez lê dijim, kiryarên Hemasê û têkiliya hereketa Hemasê tevgera Hemasê bi rejîma Îranê re ez lê dijim, têkilî û kiryarên tevgera Hemasê bi rejîma Tirkî ez lê dijim. Ev ê ya zelal. Lê însanekî wilo were kuştin, were soykastkirin yanî yanî nexweş e. Evî xwe anî vî halê hane. Ez nabêjim yanî qenc û xweş kir yanî. Ana kesê xwebînê vê halê hane yanî mere şirove dike. Derbarê vê bûyera hanê PKK bêdeng bû, HDP bêdeng bû. Min nedît. Eger we dîtibe hûn dikarin ji mir bêjin ava PKK daxuyanî dirixistiye û İsraîl şermezar kiriye. Hevayê HDP û Dem Partî û Dew Partî û Çeqilmaz Partî ava daxuyanî dirixistiye û İsraîl şermezar kirî. Dewleta Tirk rewşa dewleta Tirk tê naskirin lê rêxistina PKK min nedît. Ê ku li gorî AKP û li gorî dewleta Tirk wilo xweş bû yanî li gorî wan wilo li xweşa dewleta Tirk çû daxuyaniya Selaheddîn Demirtaş bi xeta destî wî û bi hin foto û vî tiştê hanê şermezar kirin. Vê cinayeta hanê şermezar kirin. A boçî ger û lal bûn.
نما زانين چاوا بهانه بوچی دهندر ده صلاح الدین دمرتاش ذاتن خاين اعلان کرنه ما بريجي بحسابي مثلا هاني مال برا ليكولين مال برا استخبارات PKK جميل بايق صلاح الدين دمرتاش وكي خاينكي وكي اعترافچيكي چما اشبركو صلاح الدين دمرتاش كتبو ام نما بوتين زير جابو چه دكنا ام نما بو نه يعني نزير از حاشای حضور و از پوتکی جی حریه جی آپور چناک از چه پوتا جا آپور چه بکم آپو چه کریه حیاک از پوتا جر چه بکم از پوتکی کری بجی از چناک جا تو زیر جبر کو هندا خیانیه صلاح الدین دمرتاش دمدیا ترک ده فککوی کر خاین وللروشة آپو نانرن کو روشة اعتراف چی آیه لما دبيجز خصمات دولة ترك بكم وديد لسر فروكي بزمان تركي كنت إشكنجل من هادي كرن لبيشيا محكمة بيشتي 6 ماه 7 ماه قرتن دبيجت إشكنجل من هادي كرن وأز إفادة خوددم وليبورينا خوش دايكي عسكري ترك خواست ودايكي عسكري ترك جي مالبات عسكري ترك وكي يعني مالبات الشهيدة دان يعني قوتن عسكري ترك وكي شهيدة اعلان كرن اف حمو اف روشاهاني و اشكنجلي نهاتي كرن باشا آبو اگر اشكنجلي بهاتانا كرنا ويچ بكرانا او اشكنجيها كو يلدرم مركيتو و شاهين دون مزديتن او اشكنجيها 12 ايلول د زندانا گرتين PKK ديتن آبو بديتانا و آبو چو بكرانا يعني وجلي خوش فكرانا والتعزية بكرانا جدا وش خوش ذاته خو تعزية كريه اجا صلاح الدين دمرتاش برخدان وانا كي مزن تكوشره كي مزن شورشگره كي مزن لهمبري آبو اگر مره مقايسه بك مره بآبو بپيده صلاح الدين دمرتاش يعني جعالية سياسي به جعالية انساني به وكي سرساغي جلي فلسطيني رشاند سرساغيش مالباطا اسماعيل هنية رشاند و ابو يراهاني شرمزاكر ام بير ام نبير ام مجاركي دن بس هلوستا جدا جي PKK جي HDP و جي نظانم چه بشتي دا خويانيا صلاح الدين دمرتاش كسك جمديا PKK ايريشي صلحو نكر نقول تشما ولوكر و اي خانات وما حماس ناز ناكي ما حماس العفرين نزانم چتكن وان هوفين هان وان بيهشي هان نابجن كو PKK دحمبيزا ايراني دي رجيما ايراني كو آليكاري ودستكي ضد اخوان المسلمين ضد حماسي ضد حمو حركة اسلام سياسي ايه ده كردستان باشور ده ايه ده الاوبوزيسيون سوري ده ايران پشتگیری اوان دگه اف نابينن كو PKK و اخوان المسلمين وحماس ده عيني سنگره دنا سنگره ايراني اف نابينن محوري مقاومة وكي او نابي بيتشبو او روشلاتي ايكو فنا كرد خص بن كنترولا PKK عبد الله حجاب ايه من اللي قال محوري مقاومة جي كي ايران وطروخة اوبوزيسيونا ايراني جي ده حسيبه نويسكار وسياسة مدار وخوا اوبوزيسيونا ايراني جي ده حسيبه ولقال محوري مقاومة عبد الله حجاب كو بارتي ديمقراط ويج بارتي قوتان ونها شخور يا كورتيل مرتيلي PKK دخو وردد تشو وردته وش PKK مزدد وش PKK خوش كده يعني وكي باكوريا قوتي ده برا سيكتر ببرا محوري مقاومات لي بيروز به هلوستا صلاح الدين دمرتاش هلوستا كي جدا وهلوستا كي بالكيش وأز دبيم قي أجر ننهابه دمين بيش ده و برسوا PKK
ودام بارتي ودو بارتي وشقل ماس بارتي اللي هم بريوي ويزيد بدبكو صلاح الدين دمرتاش هناك هلوستين دن اي جداج بككي اي نوكي بككي نوكي مديا بككي اوكي بككي انها بككي مديا خود تشتكي ود دراستيا خود تشتكي دنا يعني دمديا خود حموك أصدق خاين وهوالي ميتي وبدزي بميتير رودني أزي بحسابي مجارهاني بكم لي يعني صلاح الدين دمرتاش نها قواسة جو بيكي ولو أزد قطبية حسابي بيجي حنا ترسل يعني ترسل الجميع حقيبي هي بشكل جبركو بيكي شعبي حموك أساش كاندي وشعبي بيجي كاندي لويجي خستن شاول عثمان بايدا مرخصتن لبلدية ديار بكر دي لويجي خستن لأوروبا لي خستن تونا لبلدية ديار بكر لدوسلدورف صلاح الدين دمرتاش شعبي يشكاندن ويدان بر بوكسو وبعنا بأمر وتعليماته جميل بايك هلوستاوي بشكيولو بالا مكشان وبتشيك يقولوا بوزي خابوتشيا فرقات اف الخوشة مهات براستي نجبركو ازلقل الوستاويمة لهما قولوا كي خابوتشيا ولو تعذيبك وشرمزارك وسر بشتي بقلي بينا هلبت قولوا الخوشة مروتي